Se a nou ka goume se yon bagan, yon konve son. O chéri, o koman yon la bebe? Ama anke pranches non? Am ba kote. Kon va kote ya? A, yon sa mpe prepare. An, wak kote maman? Wak kote maman. E sa te kit? E bin apwa la toune chéri? Chan te kagou la, mte bon ti blon la, mtou la bebe mla. Chan te kagou la. Fam sa, eske m kapare mil premi se? Pat boss. Men stil de femme ki pa kajoun chokola ane. Femme kout. Bukita! Paso pa ka 2023 pou chanjou an rido fok se sou chèz pou mouti. Ajeyon? Femme kap netwaye poason avèk Clorox yo. E femme sa wè moun labou yo baka fè non? Deuxième réalité. Oui. Li mina kap pran pos bode yo nan l'aria epi fou kilot yo te kouret ki sou mekanisyen la plen. Epi femme gwo tete. Tete ou blay sou l'estomak ou ap tan 14 fevriye. Be fèt demè.